clear to te chi bai ule tuna hian AIZAWL KTM a kom meka AIZAWL KTM lam hi enge GST 2.0 ina an price effect dan velte han bi chiang vele zoi la thawme chumi ma chuan ka soi tran ma in video dang te pokaran siama Yamaha te chuan TVS ma te po a price cut na kha sa thiam lo kan om deuh hnak thina chu chuan soi fe ha lokila a price an atlak niam na ang chi ho ka soi kha kami alir theiman tura moti pol khan lo om tlata ka soi fia lo deuh ngen chu thiam lo deuh le nge chu ka chia lo ka lo soi fia to lo pon mai theya aman atlak niam na zat ka soi kha a bike kami a scooter te a bike te man khan ni lo ni kami a old showroom price atanga atlak niam na ani thin jok kha mi lo che sakula thakom mai tuna po hian kan soyang KTM DUKE te RC te chuan adventure te le thil dang ho te po kha cheng sing khat sanga chhobor velin price drop pa oma cheng sing khat sanga in a bike le chothe ani lo ni a price a showroom price hlui atangin cheng sing khat sanga bor velin GST 2.0 awang khanin price drop pa om chiang em te chuan chiang to em chuan a price te po kan soi chawanga ma sabera chuan hei hi athar ni boko kan soi ang hei hi KTM DUKE 160 nia hei hi on road price chu noi ni sang red zakwa som nga ani DUKE 250 ebony black 250 gen 3 hi on road price noi ni sing ruk sang khat zathum hei hi noi ni sing ruk sang khat le zathum hei on road price ania chuan hei hi DUKE 200 hi noi ni sing thum sanga zasari som nga hei hi DUKE 200 hi chuanin hei KTM DUKE 250 sorry KTM Adventure 250 tharakha nia on road price hi noi ni le sang kwa ani chuan 390 hi tuna hian athar ka stock an nei ri lova Adventure X plus hi noi thum sing ruk sang ri zan hi nia chuan enduro hi en leila enduro hi mania kron te du ka enduro hi noi thum sing kwa sang ko le zanga nia chuan chong lo hei hi om tho hei hi enduro kami international spec zok kami at folk travel thui zok khani ta 230mm folk travel nei khani enduro r hi aman hi noi li le sing khat ani hi hei noi li le sing khatin sok om mek a folk sei chiang kha nung po tlem ne sang thet hei hi stock om boka KTM 390 adventure kha alui khani r noi li sing khat sang ko chathum ania on road price ma set akhan cheng sing ni discount om mek hei hi adjustable suspension zong hnung le ma tenen zong phei chon hi man khop mai hei hi cheng sing ni discount om mek avai in sing khat sanga ang chovel discount om det inai chu che lovin chiang chiang turangai la sa chiang du tan chuanin hei tila hian phone number oma ka soya khan chiang lo ti inom chuan ta hian phone number a hian biak theya an zo chen thei hei hi DUKE 250 ebony black ania stock om nuala ta hian chuan adventure hlui zawk khania hei poi stock pakhat oma chuan enduro kha hei hi ania chuan hei poi enduro tho international spec zawk a long travel suspension nei zawk kha ania chuan tila hian adventure 250 hei hi a model thar zawk kha 390 thar kha chu a om sri lo tuna hian DUKE 200 a om mek boka pakhat chuan ebony black om nual boka stock hei tilama po ebony black 250 tho chuan hei hi 160 thar kha ania chuan DUKE 250 tho chuan hei po DUKE 250 390 DUKE hi stock om sri lo ni hi DUKE 390 Gen 3 hi aman ka soi lo take DUKE 390 Gen 3 hi noi thum sing ruk le zasari noi thum sing ruk le zasari chuan Husqvarna lampang hi 250 lom boka hi noi ni le singa chawvel ani aman noi ni singa le zani noi ni singa sang ni zanga mek pok KTM DUKE 160
thar hi khal chinang wa toite khal chinang e ai ya au ole hi KTM DUKE 160 nia tuna hian AIZAWL KTM atangin khal chuak chinang aron thleng chi hi la tlang zar vak lo wa phailama chuanin an tlang zar nari to a se mizoram hi ron thleng har ta deuh leka DUKE 160 ari te chu thop sat maya a smooth ang reng khop mai ri hi KTM DUKE 160 hi noi ni le on road price in noi ni le sang kwa borvel ania che chu anam a figure che chu du le screen ron tang ta lang mai tai la thaw me ari hi thop sat mai smooth rau du KTM kami DUKE 125 kha om thawa 125 chu tlang ram atan hianin du thu sam bak lo plane ria a chon zianga chu wangin mizoram anga chon 125 big kha chu practical lutuk lo ve thei thawa ti hian 160 ron chuak ta a thang ren khom mai indicator light hi self cancel ang ti ama in cancel theng chi khani hi hian hei ko na ain pe char chara na kin ama in ron thi ve re dei mai ang an plan chawang kong chaw ve te eng en enang ari te chutang ri chu mo re ve indicator light chu mai ron cancel thei ni ka tharau pe engine po dan chu 160 ni boka KTM R15 te ho nen po in ang thokat view don mai tan ka tan chukanga ka chhole chinang tan thui vak tuk chu ka tum tuang lova aso po dike a fork te hi aron dang lama kami 200 ho fork 250 ho te nen a fork kha aron trom ve lo te seta memza tak chu tilu tu ka chiangin ka shelova tan kol chhola china po dan ka shedo R15 and in tumtok MT15 te zok ti da chang a performance MT15 te nen in tumtok re utang a po dan tak ka chuma aman po hi noi ni le sang kwa bor ve ni ha $160 market option thar nombeleta tha view maya ai chak shet du tan DUKE 200 kala om thowa to seta a changri te kha moi re tu ngina showroom kan sen huna ama hi kan encall thok to do ne to rai chon so right tak khal chin zuai na tak ringo ta ni indicator light hi dian ka ona ama in rin off me ang tatang hian manualin second gear pon rin ai chon pot thei dei me a po dan kha second gear tak kha chu RPM hiam angam phian don tat me second gear in hei ka bai ka nga kha chon ni serang chon in tuna te a phi luk thuk to ang kha chung kha dan on don ni gear lian lak chen du tok ngai lovin ati thei don tat kha plus point thal to ni kha chung khal nan tan a tha don riu mai a features tak hi chu kala bel chiang lu tuk lo ka hra lu tuk lo wa
chuan hei KTM DUKE 160 chok thar chu ni ta a body hrim hrim chu khami DUKE chok lui jok no chok lui te lama DUKE khami gen 3 lo jok kha khami ang body tho kha ania DUKE 200 te ho body ang tho kha ma se site te dang lam na ron ni sha ta chu a fok te hi ron te ta ta hi a ma mi ho ai kan chete na te sha ta chuan akke nung hi 140 by 60 karon mang chung to ta DUKE dang ho khan 150 mang thina ma se hi tayar hi MRF ani kala chi lo ref SR02 te ni hi a petran te po hoi dang lam chuan a ke ma po hi MRF tho ni 110 by 70 thoron la manga ke ma hi chuan alloy te hi khami RC ho ina man zang chi ang kha ron mang ta DUKE thar ho pana mang to tho ai hi chuan hei adis te hi 320mm tho kha ron manga hei zang chi bok mo chuanin LED light zong te nen ni vector me 160 a po thakop mai chuanin hetilai hi speedo hi chu color lo LCD pangai ang chi kha deu top ang kha ni a chuanin 160cc kan ti kha hi mo aman hi etra hi aman anita KTM DUKE 160 hi nuai hi sang riat zakwa somnga ani on road price DUKE dang nen khan han dang lam tu ka om san lowa ka soi chin bak kha chu hi ni ya chuan color sang ke dilama gen om boka tila hian hei color dang aron oma hei DUKE 160 tho hei moi reuh khop mai chuan hei om boka alloy dum thung ani hei chu tila ka chin kha alloy orange ania ko rong thar deuh hlek ani hu hei DUKE 160 thar chu karu lo om chu mana kha chuanin ama sa jok tiang hami ang chi gen 2 te me ang tiang ho kha ran cholim ka chuanin LED headlight te hi khami 390 chi khan ran keng ta tuna chuanin hei LED headlight men DUKE 160 po ran ni ta vek mai chakop mai kha DUKE 160 video chu ni mai sela thaw me hami video bek tu du tok le mai la thaw me ti khan ron soya khanin enga mo she chen bel du in nei chuanin an mani contact number han khong lo contact tam mai ula ka sei vek seng thin lo wa sei so ta poka nei thi nga lo ngai dam turin kang ngen hal cheu ni KTM AIZAWL KTM lampang stock ka om nual mai booking ta char thei bok chuan loan hi so kan tok le thok lo tan pon te vek thea loan lak vek thea tiangan lir thea wi pung claim si in sam takin loan in alak chu vek the ni ti kha kan sei vele ni